Ki nong yilam seng balang gejala haba kentho ting ya ke jing pen he halo ke jingja ke balaja ka arpratrik bra risau halo ke jingsha sho ki barjala ha ke jingyai pai ba ka bakhot penlong the confederation of khasi jaintia and garu people kilapan pau bala da dei ka bala plan lupa kan ommi ke jingmen sau ba malu mala ya kani ki nong yilam kilapan pau menta kasi ke sau terik nai wing ha ke jelang ban ple pai ba ya ka silam trekam bapura ka bodan hamolai ka temasa na kaliang president ke HNF ba sadan bla ulo ong bala da ki brio la jong ki sha sho sha pan man sau bat ke jingsha thombor omjudan ki ban mi shakmat ban penrem halor kate ke benta Yuna ban phaidiem yang jadi kerja kan pelatarik hak itu rally kepala pelong daga FPGP hak nurem jong daga jing kerdu jong bejelah ngang snow bethai bom diwali tidak perhe asul kan bethai berani apa nama boleh ngawai kata minor injuries kaba sujias parolik hangno la dam di bagian tho bagari ke profile violence nani ke violence ke bala pan tikna kepada jid yang kita berdua begini violence bagari ke violence ke bala tidak organize mereka itu paipur ladang yang organize bagari ke violence ke bala kaseng FTGP ke organize ngaklai kan numlong kumbumi kita report nanti minor injuries Hoy, kinaway nawal, wat ke produk pelasnam nangiu kikloi ban terrem kumya kitu bijingja. Hendrai manggapor ni ipat balada nilong pinong sya thumbor kim jidon ke bumi syakmat keren banyak terrem kata. Te compare wala dangin pat bersori sepeserta nama nginget bagi loyalan ke FGP kita ibadak syawal ki banyele dengan yang thong dokot ni ikut kubur ni social media ni hati kubur ni fair ba kasarkar kalale unta kali polis kalale unta kita cakis di mengalam kita kem ya kita mulai ngayen ini putusan urjanef lada kapur kawan mitikna di mengalam speak di pada siapa mulai lada kapur kawan ba kapur katawa ngapin jana ya hi mata pakai urjanef kan berkat berpasang jong FPGP kalau Nakaliang ba titos welkan ubade nong yalambarim jong kaseng FKJGP ubala kalarung menta hakakam san hima ubade ru chief executive member ka KHDC uloong ba ka jingja hakar praterik risau omsung persyu namar ka dei ka jingja ka bajuja nadu ki por ba menchua lai keren boro itu ka jingja ka baja ini isi mo itu rally jong ka seng FKJGP na sukwa na utang publik kalau ong ini bubun di perlo Bangindi masupher. Jadi ini kebajuja na kipuar mansua. At kipuar jungilu abang niat mansua niat rally badan nuno jeki njula alai. Kadon pe hang hantai pakawan ka kham sakai ban hang kipuar mansua. Mo ngali lai ida bagi joki khman. Po mod kran badan de jeki badan de jeki ka judani ka nuno jingja. Dan daripada ipat mentah ada tolong kelak, ngai sosial media, ngai nasi bahagiman kadai kini kejunya beliin kejung diberi kejungi badan nunu jingja, ya dah kisau kirim video. Dan ini jingja balik tu, kirim video sepelong viral itu. Tetapi ada malah komentar, hitam masuk tahu ada kalama turun ada ribuan, penhen, beri bahasa barat. Dan kita itu dia ikut ada ketinggian kepala syarhai, ikut bala ada katman, ikut ada kaya ini ketinggian mana? Ini kan tolong isu ini. Tetapi kalau ke jinterpan dan ini hubungan ini mentang si kelomba, ini tempat itu diberi. Ibadah surah, ibadah hidupan, ibadah kali. Ibadah menuju ini subhawat nice smart kahring video. Apabila kuat, apabila so tenang, apabila ham itu isu banyak, trailer nak minta kali udah jadi beliau, mission man, join lang itu berani kan, mau, nanti bun kam yang lanjut jingkir banding video, jadi gelombang, ini diberi jadi long publik, isu tenang, bansu long nak kendong, lebani Ahmad Imdun, nanti sulak mir, tambah komen di sosial media. Jadi kayak excitement itu kata. Kadang-kadang kecuali dengan sobat,
Hindi bersab ini dibandingkan teman. Presiden Ubadang Susong Thai Chen nakaseng FKJ GP Ubalarung no syakaseng sain partai ka United Democratic Party haba parsi ya ka jingwan rung ki karthep ki barjala ulong balada wan rung ki khieu hayeng dai ban the da ko omkhloi namar bakiyatli bat kin sabam do ya ki jingbam badan hapo yeng Nilai yang balik ini sedang ni hadu mentang takut. Menenir hari ini jangan arbaji mesti ki kendang ni winong di dosnya. Beli betang karali runtip. Betang karali rumne. Uang karali yang betul beli karali pelet. Mana pulang karali? Ki kuen tu arbaji mesti ki kendang ni yang jung. Iwan kimi mana mesti yang bah ngajar kelon mana piu sama kali beri dan pipi. Balik yang lain saat itu tak. Udiji mereka nyapa megaya urungan kisnong irang masnong ni pamertu. Ma, asnong jungkir wani kendo budai urung kisnong wongin kilang kisnong. Balik kendang kan kunjokin kisnong pan. Kalau kita kan merker dia kita kan kisnong malam. Balik dia apa? Balik dia kisnong. Himut pan dia kita jingin. Jom kisnong mulai, jom kisnong jaya, jom irang masnong. Himut pan dia juga. Dan pantabin miau kalau kejinya jumpa siris em inflan. Nama balik hadu mentah kita lihat kunju. Pikendang ini kisah malang kelam masno. Pirung lagi yang kelam besar silong. Mansim ni kisah malang. Tang nomor pikiran kisah malang. Kelam dah penting kena. Dari namde kita bagi besar lain nak berro. Wei kat dunia mau berdeni. Wei kat dunia ni bukan ni agar aliru nomor udang kiwijikan. Utar ni kerteng lang yang semua. Mo utar kelawat lang. Tengok orang tak kena buat tengok message ke orang bang, kemakan malam. Bangi kisah malam ni lah, ikai ni bangi startnya. Maka orang you chief minister, you home minister, bagi berhak di parti betul lang aku serkar. Nom lah ikai ni kisah malam bagi starter. Kat pinang tiap minang starter, kat pinang kem dami lagi minta pendek tu sutir. Bang orang ni gini ki, ya kena ngelam komentar kau bang. Kan sampai dalami. Itu kidan kibadan apa kasanya FSP kibadang benur balik kami datang lah mencakap dengan dami yang sentir punya pengkiu punya air burung ni kami kibasyong dalam tak isu jom jadi mulai betul mulai betin mulai punya beri kisyong dalam tak isu jom jadi ibu pun kami datang benur mau orang ni jom air datang ada ni mencakap berbalik dilatih upaya kami kini mencakap untuk dawa jom jadi debandang history hati cikgu jom pi lagi kani kecing kentok kisiam kuni kani kecing kentok nama ada nam kecing keram kecing sempan nak mencek hai bakalan hai ni scam hai ni guna ngang sim tu social media ki bakalan ni itu bilang tu pengkan je ini ki peni ini hamnu ni guna hamnu ni bakalan so di guna burung gitu mo beli kita por penia cek lemi hamnu ni bakalan mana kita kembali long load day load ana bakalan makin nyo betul masuk balai kublai gitu. Wah, mana kau iki? Anak kingkran susu nilai kan? Mengambil ni apa orang masuk thai? Ngakran ni boleh juga. Apa orang masuk thai? Ngom kisang balang kilabun pala. Nara kini kisang balang pada syakri kerja beliau. Ngom balang orang tamharu tetap. Hendai berapa ini pada bagi jemput kalau nggak berseniu. Mi penbang ngoi nongto sosial media. Anak bawal bawal lagi anak embukan morori om. Ngamut pentua biang sosial media. Benang ada dong pasti pada barang kau dengan siapa dengan pasti. Mau anu siapa kau siapa merori dengan bang siapa. Tapi kalau kita kena siapa begini, jadi ban berterang ban berpelan ini kau kerja dulu. Bangilah begini. Bang apa orang bagi beri orang tu mesti. Yang bekerja beri ini dia beri berapa perang mau perang. Bahasa dan ibu people nilai kelang menulis bantu di bagian itu apa. Nak Jerman ibu dan pengus ketri nilai tur kelang. Mana ni pi ngapran tak sorang. Bekerja beri bersih ini. Yang day kerja beli Italy, orang yang apply kan. Ni day kerja beli Italy, ngalet program support Nagaland, ngalawan program support Mizoram kelang. Mundang kerja beli Italy ni. Apa Nagaland minum program Peter Jai, tangban syat itu kita rajal dance, ni sumpor akan tashteng. Nomor bubun kita subscribe yang asyam tentang subakala ya boy. Hak kerja beli jami syat tangguh kecing syat, ni lahun kerja beli. Mundang orang boy pak syat lang. Usentai jatiau syat lang umlengam maram syat lang yang menjual gawai ke syat ni lahun milik kerja beli mundang kerja beli kabanya telikum teli bunyi itu ijing berbuat ini yang mau nur ngabiang silap dia play dia silap dia kedok wan kami tak kerendam kalau tak kerendam mah kita kimi baik kita hendak milik kerja beli walaupun suatu beklat ya kini kita pilih sodong nak kerana ni lagi mesti sodong kita hipet
Manong ipi kadang kam di ini bingin kam kita ban pet kadang ngomong lagi. Bingin kam ban buat lagi kemawa. Kum kerja beri. Nama orang yang tak perlu ngomong ipi nginum lah ban kot bor nginum guru nginum kiu. Masih kemawa per beli sekolah. Nisi itu karena aku mau kiu mah. Kiu dia bang ipi kot ni dah sekolah dangret. Laikai ni ban puli kiu. Ubah teli, ubah smart, ubah tray hitam, utah kiu. Narai-trai utah pun orang red ngaju sutra pa bani semua pun pulih nak kau. Hari ini orang pi sisian par wan ubi kau yang imej ni tiada umpulih. Kalau pun yang patah untuk peras lain, no. Ini ibu buat tiada umpulih tiada ubi kau beli ni pilihan tu. Abas sekolah yang ni ubi teli, ubi tray hitam hapur, yang rumah ni yang bangun di sembam ni. Sesuatu. Kerana buat kita ini kita bisa bahag. Ini betul yang tiada umpulih. Sesuatu. Ini tiada umpulih. Nia burung kalian, nah ikai ini ban burung kalian, ban buat yang start dapat kiwai tidak, nah ikai ini kata, nah ikai ini bangdai ban musliai kejong kiwai, nidai kejat beri ke bau juhiat kemar, kiri kejat beri ke bau defend dari kejat kalau jong, nimju musliai, nimju tampun nado mentai, pinam nak kasih, ngam partit ngai osmo gitu, karena ngam puyo puli jinto, but please correct me if I'm wrong, ngam osmo kasih lihat kemar si Bangla, ngam osmo kasih lihat kemar si West Bengal. Hari ini semua bukan si udah ujian udah ubah ya tak kendo pasal macam dulu menai. Waktu nak cakap ni kasi ni dah ni kita kerja tu. Nakaliang Presiden Confederation of Khasi Jaintia and Garo People uba Dondi si Khongset habakran ulong ba omdan ban kantho halo katai ke jingja hanrei ulapan paupat baki khot jongkaseng kilong ki bakloi ban syong haki along jongka sarkar. Ya ke jingkam ya ki khot ki jongi. Dia pa ya pelong itu kali. Nakaliang jongkaseng mundan ni yang manong. Hanrei takawai kalau pa kita khot jak FPCP kita khot jak jadwal dia kilong bakloi ban syong haki along jongka sarkar. Lah kasya akan lu bentar ni kita khot jongka seng ni kita khot jak jadwal dia kilong bakloi ban ai ya kementar nama tak kalau ban pa. Saat so puna dari kasih, mendon dari tuan yo berkah, kata bukan siasi yang ini. Dari melumala yang kembang mesti minor injury, lah tuan dari kembangi dari kirim perahu. Anja tu pi nado arajar katsan, ada long student ini yang pok yang nama. Kata pun bisa shock saat dari student. Ada mentang dan sound terliki case. Apa MMPOI. Manu benai hablai support code dari pimda cisin, lah poi harus warning. Mentai ba LD tak don kata terkikis mulai ba LD kan ni kawai ngan IP ini kita mau thinking dan mentai jangan jadi bener ini kita atir dan mentai jangan jadi bener iong ingat tu por bagi file register case iong ba register case nomor balik ki penting resmi ngan itu IP ang register kat register mulai baru ko beri unsaklat dengan ni percaya tapi dalam no kerdan ro kan mau kawai dengan pengkorban lagi live for nothing and die for something kenangan sengai banding beri pada saya bener akid bok itu yang extend FTJGP dan ni sekemat ikung aja sungai dan lang tapi gino isu buat kini isu berada ini ada rangka tapi buat ini sanseng ya dan lah kan kita penting Islam ke FTJGP Islam keberanian. Many people I've seen in social media they start to talk only about the negative things. But what people missed out was when the rally was conducted, around 4,000 to 5,000 youths, they came forward to take part in the rally. Somewhere, I think, as society, we are heading where people only concentrate on the negative things. I always say to people, nobody can be perfect. Even as organizations, we cannot be perfect. No movement was perfect. Not in the past, not in the present, and I know that it will never be perfect even in the future. Nothing can be perfect. There is no utopia. That is what I believe. There is no ideal state. But my request to the people, I hope people will see that despite the unfortunate events that took place that day, what the FKCP achieved on that day, bringing 5,000 to 6,000 youths to the rally, it was something remarkable. But sometimes people just turn a blind eye.
to those things. So I just want to tell my colleagues, never get disheartened. Never get disheartened. We take a step before. If a person tries to go over hill, then he'll surely stumble. You cannot reach to the top of the hill without stumbling. So my dear friends, even though we got negative publicity, don't get disheartened by that. Instead, just look at what we have achieved and let us be proud of ourselves.